الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Ibadallah ya ikhwan qarib bin Jumat angkahtuka wa zawwajtuka ma'abnati masyrifah ayu azni binti nuruddin bimahrin al-Qur'anul Karim fa'adawatus sholah wa khamsu rubiyah wa khamsu mi'ah rubiyah wa majmu'at minal mujawwirat sittatu gram halan Wafiltu nikaha wa tasbijaha fil mahril madkuri halan. sah. If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us, and I feel their aura, but just for a moment I'll pretend it's just you. Yes, they can hear us, but they don't understand. I have said all of my vows behind the curtain. Semua duri-duri itu pada rumah tangga itu hal yang biasa, natural dan yang dewasa, sehingga bumbu-bumbu ini menjadikan sebuah pemicu untuk menyatukan sebuah pendapat yang nanti semua itu bisa dibicarakan secara musyawarah. Saya kira itu Pak Nuruddin. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala Muhammad Rasulullah alhamdulillah alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. If I could be honest, here at the altar, I refuse to grow older unless it's with you.